Reka nongere ngo ikaze wowe ukurikiye amakuru y'imikino hano kuri Damu Talk Sport kabisa nk'ibisanzwe. Reka dore mu ikipe ya Liverpool kabisa, inkuru mbi ku ikipe ya Liverpool no ku ikipe y'igihugu ya Portugal. No kuvuga ngo mu masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi kabisa nibwo ibinyamakuru byinshi byanditse inkuru bivuga yuko Diogo Jota yaba yitabye Imana kabisa ari kumwe n'umuvandimwe we. Uyu muhungu rero Diogo Jota w'umunyaportugal ukina ikipe ya Liverpool rero akaba apfuye hashize iminsi 5 kabisa amaze gukora ubukwe n'umugore we kabisa ku myaka ya 28 rero akaba yamaze kwitaba Imana kabisa. Ikipe ya Liverpool ikaba yamaze kubitangaza ndetse n'ibinyamakuru byinshi byo muri Espagne byanditse yuko uyu musore yitabye Imana ari kumwe na murumuna we kabisa, bakaba bakoze impanuka y'imodoka kabisa. Navuga ngo aba basore bombi bababaje isi muri rusange ndetse n'abakunzi ba football ku isi kabisa. Ikipe ya Liverpool nayo rero abafana bakaba bakomeze kubihanganisha bavuga ati uyu musore rero Imana ibahe abasore Imana ibahe uruko ridashira kabisa. Ikipe ya Liverpool rero ikaba iri mu gahinda kenshi ndetse n'umuryango wa footballer ku isi muri rusange n'abakunzi ba football bose bagomeje gushengurwa n'urupfu rw'aba basore kabisa. Kubona ikintu kibaye nka kiriya kabisa ni ibintu biba bibabaje kabisa, dore ko yari amaze iminsi akoze ubukwe nta n'igihe cya kirashira hatarasha n'ukwezi akoze ubukwe kabisa. Diogo Jota navuga ngo ni inkuru yababaje abatari bake kuri isi kabisa, ni inkuru kabisa yashenguye imitima ya benshi. Ubwo ibinyamakuru byinshi byagendaga bibyandika bamwe bagira ngo ni rumors, ariko ikipe ya Liverpool yaje kuba ibiconfirming iravuga ati bamwifuriza kuruhukira mu mahoro kabisa n'umuryango we barawifuriza gukomera kabisa. Ni inkuru mbi nyine nta kundi muri football kwakira inkuru mbi nk'abakunzi ba football nta kundi biba bigomba kubaho nyine, ni ishuri ry'ubuzima. Navuga ngo Diogo Jota Imana imwakire mu bayo kabisa. Rero ni umukinnyi wamenyekanye kabisa akiri mu ikipe ya Wolves kabisa muri 2020. Murabyibuka ko mu ikipe ya Wolves kabisa ari umusore washamburiyaga kabisa ahamagarwa no mu ikipe y'igihugu ya Portugal. Liverpool rero iza kumubenguka rero iramutwara. Rero Diogo Jota navuga ngo yari umukinnyi w'umuhanga kabisa waruzwiho guhindura umukinnyi mu buryo utatekereza. Handi wabonaga ikipe byananiranye ariko Diogo Jota yajamo ukabona no umukinnyi uhise uhindura umukino. Ukuvuga ngo Diogo Jota kabisa Imana iruhuko idashira. Reka twerekeze ku uyu musore w'umunyabrazil bamwita Rodrigo, akaba akina ikipe ya Real Madrid. Rero umwarija we akaba yamaze gutangaza ko uyu musore atishimye mu ikipe ya Real Madrid. Rero yaje kuba babitangaza baravuga ati uyu musore rero ntabwo yishimiye kuba ari mu ikipe ya Real Madrid bitewe n'uburyo bari arimo arafatwa kabisa. Mu mikino 3 iheruka mu gikombe cy'isi cy'amaklub ntabwo uyu musore yigeze agaragara mu kibuga n'umunsi n'umwe nkuko ikinyamakuru Athletic kiri kugenda kibitangaza kabisa. Rero baje kuba bavuga ngo uyu musore benshi bagenda bavuga yuko atabanye neza n'ikipe ya Real Madrid bitewe yuko we ngo yifuza kubona umwanya uhoraho mu ikipe ya Real Madrid. Ariko Zabi mu mikinire tubona yuko mu mibare ye uyu musore atamufite nkuko tubibona. Rero navuga ngo Rodrigo ni umukinnyi mwiza kabisa nubwo abatoza benshi bagenda batayibona, ariko uyu mwana afite Imana idasanzwe kabisa. Rero murabyibuka ko uyu musore yagiye agenda avugwa mu makipe menshi mu gihugu cy'Ubwongereza, harimo nk'ikipe nka Arsenal. Ibinyamakuru byinshi byagiye bigenda byandika yuko ngo Arsenal yaba ishaka gutwara uyu musore. Reka turebe niba Rodrigo rero biribuze kumuhirara mu ikipe ya Real Madrid nubwo tubona bigoye. Rero tukiri muri Real Madrid, reka tujye kuri aba basore bombi bamwita Garcia. Ejo bundi watabaye ikipe ya Real Madrid rero akayitsindira igitego kimwe. Rero uyu musore nawe yaje kuba avuga ati ngewe nishimiye kuba ndi kumwe na Zabi Alonso. Ati ngewe nta nubwo nakumva wanje mu matwi ambwira ngo nava mu ikipe ya Real Madrid. Ati ndabyishimiye rero kuba ndi mu ikipe nkuru. Rero uyu musore rero nyuma yuko yitwaye neza ku mukino wabahujeje ubundi n'ikipe ya Juventus kabisa mu gihugu cy'Ubutaliyani, yaje kuba ayikubita igitego cyiza cy'umutwe kabisa, ari nacyo igitego cyatandukanyije impande zombi kabisa. Rero yaje kuba avuga ati ngewe nishimiye kugumana na Zabi Alonso mu ikipe ya Real Madrid.
rero Kylian Mbappe nawe yaje kuba akira iyi foto mureba kuri Instagram, aravuga ati yewe ndi kwiyumva meze neza cyane, ati ngewe ndi kwiyumva ndi hejuru cyane kabisa. Rero nyuma yuko akize kabisa, ejo bundi yaje no kuba ajyamo asimbura uyu musore bita Garcia. Rero yaje kuba avuga ati ngewe ngubu nagarutse kabisa mu nyitege kabisa. Rero reka twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza ku ikipe y'Irlanda, ni hariya kabisa mu gihugu cy'Ubwongereza, niyo kipe nta yindi ni Chelsea. The Blues rero yaje kuba ibikonfirming, aravuga ati kadusinyishe João Pedro uturuka muri Brighton kabisa. Yari maze iminsi bigenda binugwanugwa bivuga yuko uyu musore agomba kwerekeza mu ikipe ya Chelsea, byari bitaraba confirmed, ariko ikipe ya Chelsea yaje kuba ibikonfirming kabisa. Rero uyu musore yaje kuba avuga ati ngewe nakuze nkunda kureba Premier League, tinarebye Premier League cyane kabisa kuva mu bwana bwanjye, rero nagiye ndeba n'ikipe ya Chelsea uburyo yagiye yitwara. Ati ni ikipe y'inyabigwi kabisa, ni ikipe itwara ibikombe. Rero yaje kuba avuga ati ngewe iyi Chelsea ni nayibonyemo ikintu gikomeye kabisa, ati ni ikipe nakuze mbona itwara ibikombe, niyo mpamvu nanjye naje kuba nyerekezamo kabisa nishimye. Aravuga ati we kuri we abona kwinjira muri Chelsea ari ukwinjira mu bikombe kabisa, ati ni ikipe itwara ibikombe, ntabwo ari ikipe iza gukinira imyanya kabisa. Yaje kuba avuga ati ngewe nakuze ari inzozi zanjye zo gukina mu makipe akomeye harimo na Chelsea, ati nakuze mfana ba Drogba, ba Ashley Cole, ati niyo mpamvu nanjye nje kugira ngo ndebe ko nabigeraho nagera ku bigwi nk'ibyo bagezeho aba legend ba Chelsea. Rero uyu musore navuga ngo ni deal nziza ku ikipe ya Chelsea kwinjiza uyu musore bita Pedro nyuma yo kuzana Gittens bamukuye mu ikipe ya Borussia Dortmund. Rero bongeyeho n'uyu musore bita João Pedro, navuga ngo ni deal nziza, agiye gufasha ikipe ya mu busatirizi. Navuga ngo agiye kubona challenge nyinshi, kuko Chelsea nyuma yo kuzana Estevao guturuka mu ikipe ya Palmeiras, harimo abawinga benshi nk'aba Noni Madueke, harimo n'aba musore w'umunyaportugal bita Neto. Navuga ngo ni competition tugiye kubona hariya mu ikipe ya Chelsea, ariko bikaba n'ibintu byiza kuko iyo ufite abakinnyi barenze umwe ku mwanya umwe, biba ari ibintu byiza ko ufite option nyinshi zo kuba wahindura game kabisa. Reka tujye n'ubundi ku baturanyi b'ikipe ya Chelsea, nta yindi ni ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal yari kugenda yubaka gake kabisa, irimo iragenda yubaka nyuma yo kuvuga uko irimo irashaka abataka kabisa. Yaje kuba ijya mu ikipe ya Nottingham, mu ikipe ya Brentford. Rero yagiye mu ikipe ya Brentford izana umusore bita Christian Nordgaard. Rero bakaba bamuguze miliyoni 13 kabisa z'amapaundi. Arsenal igenda igura gake izana abasore bato bakiri bato kugira ngo barebe ko bagomezanya gukontana muri Premier League, dore ko Arsenal nayo buri season nava ngo igenda yinjiza abakinnyi batavugwa rumwe n'abafana. Uyu musore bita Christian Nordgaard rero bikaba byamaze kurangira mu ikipe ya Arsenal. Rero miliyoni 13 kaba izo zonyine bamaze kumutangaho. Rero abafana b'ikipe ya Arsenal rero bakomeje no gutegereza amasore bita Gyökeres, nubwo bigenda bivugwa yuko Arsenal itari gutanga amafaranga. Umusore bita Gyökeres rero bikaba bivugwa ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Arsenal, nkuko ibinyamakuru byinshi mu Bwongereza bigenda bibyandika kabisa. Rero katwerekeze mu gihugu cy'Ubufaransa, murabona umusore bita Olivier Giroud akomeze gutembera umujyi wa Lille kabisa mu mwambaro w'ira kipe kabisa. Byamaze no kurangira kabisa uyu musore kuva muri Los Angeles mu gihugu cya USA. Rero akaba yaramaze kwerekeza mu ikipe ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1. Rero arimo aragenda atembera umujyi wa Lille kabisa, bigaragara ko yishimiye kugaruka mu gihugu cy'Ubufaransa kabisa, mu gihugu cy'amavuko ye. Navuga ngo ni Lille nayo tumaze iminsi tubona idahatana mu mikino mpuzamahanga harimo nka Champions League. Nabibutsa yuko ariyo kipe yabanje gutwara n'igikombe cya Champions League ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Navuga ngo ibintu rero kuba imiragenda isinyisha abataka nk'abangaba ni deal nziza. Navuga ngo ku rwego rwayo rero yamaze kuba yibika uyu musore bita Olivier Giroud.
reka turebe ko Olivier Giroud hari ubukino ari buze gufata ikipe ya Lille kabisa mu gihugu cy'Ubufaransa. Rero ni inkumbi ku bakunzi b'ikipe ya Dortmund. Navuga ngo ikipe ya Dortmund rero ifite abafana benshi hano mu Rwanda nayo, nyuma yuko uyu musore rero abonye amakarita abiri y'umuhondo yaje kuba amuviramo kuzasiba umukino bafitanye n'ikipe ya Real Madrid muri kimwe cya kane kabisa. Benshi bavuga ngo ni ibintu byiza kuba bagiye kubona abavandimwe Jude Bellingham na Jude Bellingham bahura mu kibuga, ariko ntago ariko byagenze nyine kubera aya makarita abiri yaje gutuma uyu musore w'ikipe ya Dortmund, murabibuka ko yari yerekeje ejo bundi navuga ngo mu kwezi gushize aturutse mu ikipe ya mu gihugu cy'Ubwongereza ya Sunderland. Navuga ngo ni ibintu byiza kubona uyu musore agenda akagera ikirenge mu cya mukuru we, dore ko ari ikiraro cyiza. Ikipe ya Dortmund ni ikipe izamura abana. Navuga ngo ni umusore rero wagiyeyo benshi babona ko atazagatera, ariko byagaragaye ko uyu musore arimo aragenda abikora neza mu ikipe ya Dortmund. Rero tugiye kubona ihangana ry'abavandimwe, ariko ntabwo bikunze rero kubera ko afite amakarita abiri y'umuhondo kabisa. Ni ibintu benshi byababaje abantu, kuko kubona nyine abavandimwe bari guhurira mu kibuga bahangana ni ibintu biba biryoheye amaso, ariko nyine ntabwo tugiye kubibona kabisa ubwo bazabahura muri kimwe cya kane cy'imikino ya World Cup. Rero tugiye mu ikipe ya Manchester United. Rero uyu musore muramwibuka mu ikipe ya Manchester United, bamwita Hojlund kabisa. Abafana ba Manchester United rero baje kuba bavuga ati nta nubwo bamweretse urukundo kabisa bitewe n'imyitwarire ye. Navuga ngo uyu musore ni umusore utaguha ibyo wamuteganyagaho kabisa, ni wa musore ushobora kurata ibitego. Rero Hojlund yaje kuba avuga ati ngewe ndateganya gusohoka mu ikipe ya Manchester United. Rero abafana ba Man U rero bagenda bavuga ati nta nubwo bari bamwishimiye kuba ikipe nka Manchester United ntabwo ariyo kwatakisha umusore nka Hojlund. Navuga ngo ni wa musore ushobora kubona igitego cyabazwe kabisa ukavuga ati iki ni igitego, ariko bikarangira akirasi kabisa. Urigiye kureba statistics ze ntabwo imibare imuvugira mu ikipe ya Manchester United. Ikipe nka Man U rero ntabwo ari ikipe yo kugura ku mifungo nk'uyu musore. Ubundi Hojlund bivugwa yuko hari amakipe menshi yagendaga ashaka kumugura, ariko birangira yerekeje mu ikipe ya Manchester United. Uyu musore ubundi yakwiye kuba akina mu makipe nka za Sunderland, izi ziba ziri kuzamuka, za Ipswich Town, kuko urwego rwa Man U turaruzi ntabwo rwo kugusinyisha uyu musore bita Hojlund. Bya byiza rero ashatse ikipe hakiri kare kabisa. Tujye ku uyu musore bikomeje kuvugwa kenshi kabisa, akomeje kugaruka mu itangazamakuru byinshi. Umusore bita Nico Williams ngo birirayikiri ko agomba gusinya mu ikipe ya FC Barcelona, nkuko byagiye bigenda bitangaza bivuga ko ngo bishobora kuba bizagorana ko yasinyira ikipe ya FC Barcelona kubera ko ikibazo cya financial fair play. Ukuvuga ngo uyu musore rero yagumye bigaragara ko ngo yifuza gusinya ikipe ya FC Barcelona, ariko ngo bikaba ikibazo cyo kumwandikisha kabisa. Bimwe biramwibuka ko na Dani Olmo nawe kugira ngo bamwandikishe nabyo byaje guteza saga nk'ingi. Rero na Nico Williams byavugwa yuko ngo ikibazo cyo kumwandikisha aricyo cyabaye ikibazo, ariko ngo birirayikiri ko ngo iyi deal ishobora kugenda neza. Ikipe ya FC Barcelona ikaba yakandikisha uyu musore akaba yajoininga ikipe ya FC Barcelona nkuko nawe abyifuza, yifuza kwerekezamo. Rero uyu musore bivuga ngo Barcelona iramuka ibonye Nico Williams ni deal nziza izabikoze, kuko murabyibuka ubwo season ishize ni ikipe yahanganye kabisa ubwo yatwaye na La Liga kaza kuba ihondagura ikipe ya Real Madrid. Nukuvuga ngo nabo abafana ba FC Barcelona bifuza ko uyu musore yayijoininga, rero bakagumya guhatana ikipe ya Real Madrid. Navuga ngo nayo iri kugenda yubaka gake gake. Navuga ngo no kuba batari gukina ikisi cy'amaklub nabo ni abafana ba FC Barcelona nabo birabarya cyane kabisa, birabarya kabisa. Arimo bagenda bibuka ngo kugira ngo bare ko bazahatana bagatwara kiriya gikombe cya Champions League. Rero bakareba ko byibura bazahatana muri iki kisi cy'amaklub umwaka utaha, byibura nabo bakaba bagaragara ku ruhando mpuzamahanga bahatana kabisa.
ni deal nziza ku ikipe ya FC Barcelona, reka turebe ko biri buze kuyihira kabisa. Katwerekeze kuri abasore bombi bamwita Paul Labile Pogba ndetse na Ansu Fati, byamaze kurangira mu ikipe ya Monaco hara mu gihugu cy'Ubufaransa. Nakubwira ngo ubwo uyu musore bamubanengaga rero mu bintu bya football, nakubwira ko usibye ko no kubanga abantu baramuviyo ntibanyiteho kabisa, bivuga ngo n'umugore we yari yaramwanze kabisa, nawe ntamuvugishaga kabisa. Nakubwira ngo ni ibintu bitari bimushimishije kabisa, yaje kuba abitangaza aravuga ati nanjye bwanjye ntago nari norohewe, sibye n'abafanizi bari baranyanze batanamvugaho batagira ute, ariko babonye mvuye mu bihano nibwo batangiye kuvuga ati ntago ari abafanizi banjye, n'umugore we ubwe nawe yari yamaze kuva mu bitekerezo byiwe kabisa, ati nawe yari yaranyanze kabisa, yarantaye. Rero navango bose aba basuru bombe byamaze kurangira mu ikipe ya Monaco kabisa. Nukuvuga ngo Ansu Fati yagiye nkinizanya ariko birimo cross yo kuba bamugura, murabyibuka ko yari inyenyeri ubwo yerekezagamo, ariko nago byaje kuba bimuhira. Uyu musore yari afite imana idasanzwe, ariko yaje kwerekeza mu ikipe ya Monaco mu buryo bw'intizanyo kabisa. Katire ko abasore hari gukina bari buze guhindura ku ikipe y'igihugu ya Monaco, ku ikipe ya Monaco ikaba yagaruka nayo. Reka ngushimire wowe wateze amatwi amakuru y'imikino hano kuri Diamond Talk Sport kabisa, kubwira ngo kora subscribe kugira ngo amakuru ajya kugeraho ku gihe. Ndabakunda cyane, mugire umunsi mwiza.